onda je to gore nego da ne zna, a govori da ne zna. Jer ako zna, a pravi se da ne zna, onda ne govori istinu. Pa možemo razumjeti zašto je to tako. Ali ako stvarno ne zna, a ko nas vodi? Ko to nas vodi? Zamisli da pitaš kapetana broda, oprosti, molim, s kojim plovimo? Kažu, čovjek ne zna. Pa koga ćemo pitat? Pa ne znam. Pa ko vam vodi dolje strojeve te? Pa ne znam, ja ne znam. Pa ko je kupio? Pa ne. Šta radiš ti? I sve to radi toliko elegantno da ljudi vjeruju tome. On je dalje najpopularniji političar u zemlji. HDZ je najpopularnija stranka, nikak popularnija. Pa ko je tu lud? Zašto? Jer je markantan. Evo ja došao, govorim 3 jezika, 4 jezika, imam francuskog predsjednika na liniji, Angelu Merkel nazovem, znam sve to skupa, znam da vam ne treba referendum, ali ne znam šta se događa u Slovenskoj 9. Zašto ne znam? To nije mi niko rekao.